O Elmo Elizabeth non rotoro o ndo talenta ka Vakaleleka na radio FBC. Nimbula bina. Ngo ero ni mainani ndo talenta kana varro na ndo mo bitu na radio FBC. Se. Oya welina kumaimbulu mayobe amo tele. Ndo talenta kana varro na radio FBC na ndo mo bitu na wonga ni biyani. Bola na dango tsetsa bala Wanga Jackson nandi kima mindo talenta kana warronga na radio FBC. Na radio FBC nandu mo ibiti na bonga ni vienan. Nisambulu vinaka sekoengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku. Wangambauti ni sambokodha ni songo ni soka ena nondo vanua na nona koniteraki o Frank Farina na ndori wabulidi ni timi ni soka kone tukutuku edhingo marawa ena singelebu nikua na tambana ningito ena nomuni walini walesi na FBC ka wangambauti ni rirei bumai na nona siang ni ngaraba wabinaka na nona itabi o Farina kila kasa mataki ni siang ni wangamatataka o Farina na nona tukutuku membaleta na beka rawata na nona timi ni soka ena ngauna elesu maikina ena sotsota ni Rio Olympics ya teki bu bagatataki o Farina kine tutu bagandari wabulidi ena ngitongo na soka ena okotoba ni ambakisa oti sabandita na kambani ni suka na Fiji Sugar Corporation ni nasianga ni bengrabitiko na Penang Mill mai rakiraki ene wasiwasi ni musumusongo kasake ni mbalimbali ni rotona ya bala tikunga e tolu na ingangi ena nondo bonua Beado maini na mataka endindai sabola kata na vitu na rau tolu sama lima na undolu na lebu ni tani ndobu kumuni rawa ka rawati maikina vitu sama vitu na undolu tani suka tukuno Abdul Khan na bakalislisetak ni FBC ni sa tigbu namata tikumai wamalua na totoka ni bengarabi ene ingangi ni suka dinamanda ni maisotabi tiko na dhangilamba ke na rabu isinga ene tigbu na mbaki ia na tostos lebu mbakanga e baka namata tiko kina na FBC ena ngongo oya ene matai ni okotoba ena mbaki bo na ngauna ena sang ni dingom kina endo na bebu ke membaleta na suka mai na European Union ena daba tiko na November na wasiwasi ni musumusu ngo nama kimenandolabi ene tikibu ni mbaki bo na Fiji Marriott Resort mai Momi Bay e baka ko Ajit Korgora na ililu ni matambose ni FNPF ni wakati baka 5 star na hotel ongo baka toride katikibu katiko na ena ronan rau na $1,000,000 na kene isau amai tao tu yani na be baka toride katikiongo ni otine kena mai sotabi na lenga baka ilabo mai bua endo na kambani mai Nisilandi kandondo nume baka ilabo taka na Bridge Cop oya ena ronan dolu kabitu ia ena ronan dolu tinikaba ngai baka toride katakatale na FNPF rautani runan rau 5 na rumu ena hotel ongo karena baka ikina rautani 5 rau na lewe ni bonua kina ngito mateni songo ni ngito ena nondo bonua medingo mana bebu ko ilabo mai na Fiji National Sports Commission oya na songo ni netball edingo minikuwa na cheke membaleta na non raba rutaki na ngone lewa ena ibaka tangene ni under 21 membaleta na sota ni Oceania World Youth Qualifiers mai Aucklandi e New Zealand go sai matai tiko ni nona warutaka na timu ni netball o Vicky Wilson na ndoni wabulidi bo ena ngito na netball rautani basa $1 e warutaki membaleta na sota ngo mai da bekir na Vakaleleka ni nonde tukutuku ningi na makatoka na radio Fiji 1 kinambula FM ni mataka membaleta na kene tukutuku matata ni pueden vinaka Bulan ko salo mitinay korbotan ando talita kana barong wenang bula FM namban 2 ena sere Dolvina gua saukuru todo talita kana bula FM nimbula narango labinia to ken korro ena kasi ando bakrong en bula FM namban 2 ena sere Bulavinaka ya umakereka mainandi na SBA nambula FM namban 2 ena sere Ba korbo ta sanga talent don station ni rolerua en namban 2 nga nambula FM namban 2 ena sere
Bula FM number 2 en seri.